Ure kagatanak tinakad adu nga lamukan. Hello kakabsat na imbag nga bigat yu amin. Adda nakata dito'y garden ti makin garden kakabsat. Agala na man ti. Libre nga maluto kakabsat. Wow! Amoy mo dahi ti kabsat yun. No usapan ti libre ay kat igo dahi ti kabsat yun. Libre ko naman. Ikitay na nagado ti marakamutig dito eh. Katalaan tayo nakakabsat. Oh, tumanaying ting na po init ni. Mas makita yung mat siguro ni. Ay, kat manayunan man ti kinapudaw dahi ti kabsat yun. No, kastoy lang. Bay, anyun. Doming mabalin amin kakabsat. Basta makanatang at ti kabsat yun ti gulay. Oh, nagitay na marakamutig kakabsat. Wow! Oh, so nagsita ti marakamutig. Tumayuntang dati kabsat yun ti kwan. Ngisitan, marakamutig kakabsat na. Karatubo da nagado ko nam. Karatubo nga marakamutig. Oh, see? Nanagado na eh. Oh, diba sinagsida kanyayo ti marakamutig. Nagadupay di jay ngalaan tayo maamin. Uray nakapudpudutan akaalaan tayo maamin. Uray ka alak pa na ito itanda na kato yun. Oh, diba? Oh, pantay pa di jay. Nagadukot. Nakapudpudot. Dapat ti sili dito ikakabsa. Wow! Ikakabsa ito atira nga una. Tandamal alaan di ito iko. Tayo lang bunga tal alaan da dito ikakabsat ko. Ay kat alaan da ito ikakabsat yun Imas nga ilok ti manok. Nga tinola kakabsat. Wow! Nagbanglo na ya. Amoy umot da ito ikakabsat yun. Nabisbisinan kakabsat. Tibiyag ti probinsya. Iso nga nakawawid da ito ikakabsat yun. Paunay nga sigli da ito yun eh. Nagbanglaw. Agsaga naman na dyo. La. Oh, nagiti ni kalunay kakabsat. Wow! Nagiti na banglo nga kalunay kat. Ti wild nga kalunay. So dahito dahito nga maimulmula. Yag tubtubo lang ti kwa. Bangbangkag ko na. Lang ti nagiti naganos nga bulbulong na. Nagado. Kato dito eh. Yaman na ita. Mataba okrata kakabsat. Wow! Siyempre alaan da iti kabsat yo. Agbabaway da siguro na apa nga intugot dak dito niya. Alag amin nga mabalin nga makan. Mabalin pa dito ikat. Alaan tayon. Alag pa dito eh. O bunga ti saluyot ta imulak do man naglawa unay nga farm ko. Ay, narigat. Oh. Oh, diba? Oh. Pudot. Bunga na ni nagpudot kakabsat. Pero naglinglingat na ko nakadadupay nga lamok kagat daday ti saka kon. Sige lang. Kaya po gulay is life nga talaga. Ure anya talaga nga hanya sukuan dahi ti kabsat yo. Ure kagatanak tinakadado nga lamukan. Kin kita nyo man tumayingtang na po init. Alas 11 gaminan kakabsat. So nga ani puduton. Go lang. Agsapol pa dahi ti kabsat yo. Oh, nakasapol lang pa ito ti Chinese marunggay. Wano sayo ramanis. Titawag na dito yung Malaysia kakabsat. Wow! Ay, kitalaman eh. Ti kabsat yun ay. Paon pakawan nagkakabsat. Alaag amin. Sayang mat diba? Oh, sayang garden ko dahito ikat. Ay, po. Pero may ragragsak talaga ti kabsat yun no. At dati kakastigar garden si kayo. So nga, mula aktom amin di garden ko di Pilipinas. Imulak am amin. Imulak pa pati ati bagikon. Talaga daw pa iti curry leaves ito kakabsat. Wow! Curry nga kay ket nagiti Indiano. Ayan, nabang lupay nga ikabil ti waray iti kakabsat. Iprito nga lamlamos kas kada manok kunana. Dahito iti makun ko na nga curry leaves. Peta ang nguton tayo.
Nagsabong ko na yo. Wow. Sumakay kayat da. Tapermi, tumabuor ti angot na. Naimasmat nga kwa. Ikabil nagpreto ka. Ado na ala kon kakabsat ting tayon. Tani, awan nagagara dahi ti saka tayon. Kinururayan da kon. Gustodan. Doon maminsan tuman nga agsublinak dito. Aray ko.